Oke, kita mainin lagi di Game on Adventure ya kan. Kita udah sampai di episode Dark Evolution School Greymon. Let's go. Boleh deh pakein aja. どこまで歩くの？エテモンが追ってこないところまで。そんなとこあ So る where's that? Agak nge-lag nih guys. Biasa awal-awal. しっかりしろよみんな。俺たちには紋章があるじゃないか。そうだけど紋章で本当に進化できるのか。できるさ。 Oh ada グマ。 biasaan ya, ada notifnya anjir. シャキッとしろよ。 Kocak juga. もう一段階上に進化できるのはお前だけなんだぞ。 Ini Taichi udah kepedean anjir. Mentang-mentang dia udah dapat tag sama Crash ya duluan. Dia pede banget udah ini bisa evolusi selanjutnya dari si Agumon. よし、みんな元気出していこうぜ。 Ini bencana anjir kayak gini nih. Grinding dulu ya Lia dikit. Kiri adalah jalan setan guys. Jadi kita pilih duluan aja. Iya kan. Aduh mati gak ya dia? Tanpa harus berubah. Oh, mati deh. Masih hidup cok. Ah, modif lagi dong. Gak usah kali ya. Aduh, dua lagi cok. Ini harus di ini nih. Dirubah coy. Garuru Trust aja deh. Ya poison aja. Kocak banget poison. ブリングスラスト。 Mati nggak ya gue pukul? Salah. Mati nggak ya? Mati dong. どうだ。 Bentar guys. Siapa Gabumon? Piomon, Tento. Oh, Tento nggak make ya? Oh, ke gua kasih Komamon coy. Speed boost 2. Butuh gak sih? Kayak speed boost kayak nggak usah deh. Speed boost mah nggak usah lah ya. Sini maju loh. Sip. Tapi saya harus begini ya. Poisonnya ini loh. Lu kasih battle horn kali. Knockback dong. Sial gak kena. Aduh salah, harusnya gue bantai dulu ya. Gue reda. どうだ。 Di subclaw bisa guys. Oh iya gue lupa ini guys, grading pas offline ya. Gue pengen bikin nolak guys.
Ada ups nih. Tumben gitu nge-lag. Ya mati duluan. Sedih banget. Gitu dong naik level. Sini maju. Pukul-pukul aja lah ya. Oke, dipukul-pukul aja biar hemat MP. Gitu dong, naik bos. Ini poisonnya ini loh. Quest miss bro. Are you gonna die bro? So fear. Kapsul jarang gue pakai ya. Sini maju. Maju sini Anda. Hah? Shadowrun. Mati kan, sono. Gak sakit emang dia. Bukan tipe attacker dia. Bukan tipe attacker, you know. Antidote. Set ikut musuh sini guys. Heal mulu perasaan gue liat-liat. Gak bakal mati sih. Antidot lumayan. Sini gua nggak takut mana musuh-musuh. Oh enggak, udah nyampe aja dia. Oasis. Can finally rest. Fruit. ちょうどいいわ。ここで休憩しましょう。しょうがないな。休憩にしよう。 Nah, gue baru ini guys, baru inget. Ntar kita ajak ngobrol dulu ya. Oh kayak gak usah deh. Tapi emang harus di save dulu sebenarnya guys. Save dulu. Ntar aja ngumpulin ya. Kita ambil dulu aja nih yang kayak gini-gini. Sticky sap. Village.
Mana lagi sih Sora guys? Ini dia. Sora 1 2 3 4 5 6 7. Harusnya ada 8 ya. Digimelon semua perasaan. Tuh kan makanya untuk save dulu. 次の進化ができるかなんだけど。進化ですか。今までの例から考えると Energy is 一つにはエネルギーですね。エネルギー？進化したデジモンたちは大量のエネルギーを消費しています。なるほど。 dia teoritis banget ya. あとはパートナーに危機が訪れた時進化するケースが多いですね。 Teoritis banget, Cok. エネルギーとピンチか。Aku was stuffing with food. What do you think, guys? Dulu. 正直まだよくわからないこと。それにあまり焦っていや、ダメ。 Oh enggak, salah berarti guys. 仕方ないだろう。今エテモンに勝てるのはアグモンしかいないんだ。どうしよ止めたって聞かないだろ。ダメだ。みんなお前の進化に期待して貴重な食べ物をお前にくれたんだ。私の分の食料が。だから俺とお前で。アグモン。そうね。太一さんって大地ってモンシ。どうした？僕のタグが何？ Kayak ini こ kurang っ deh. ちに建物がある。 Salah guys, bentar gue mau ngulang lagi dah. 行ってみよう。あ、 Kayak kurang deh guys. Gue mau ngambil yang ini, iya gak sih? Gue gak pede gitu guys. 正直までそれにあまり焦っていや、ダメだ。 Sama aja. だから俺。アグモン。そうね。太一さん大地って紋章を。どうしたアジョ？僕のあっちに建物。きっとそこにモン。あ、 Ya sama aja deh. 大丈夫ですか？どうしました？ Ah gak tau lah ya, skip aja. 引っかかったわ。どこです？コロッセオのそばよ。Kalau jawaban atas tuh jawaban Taichi banget guys. Gue beli bawahnya deh. 遠いですよ。でもあそこなら面白い見せ物が。近くで見ると随分古いね。ローマ時代のコロッセオみたいな。それって何ですの？昔の競技場さ。タグの反応が強くなってきた。 Oh iya, crashnya si Joe ya di dalam ya. あ Gak bisa ya? Oke, mau cuma lurus doang. さあ、手分けして紋章を探そうぜ。なんだよ。しっかりしろよ。 Kebanyakan makan dikasih makan mulu kan sama si Taichi. 休ませてやれよ。手がかりはこのタグだけだし。オイラとジョーで探すからみんなは休んでて。俺も探すよ。 Oke. Ajak ngobrol dulu kali ya.
Oke, kita langsung ke sini berarti. The tech still reacting. 今までで一番強く反応してる。この近くだと思うんだ。サッカーボールよ。 Hey, wanna play サッカ soccer? ーしない？面白人間チームとデジモンチームに分かれてやるか。サッカーって一体。サッカーというのはですね、そう。まあ、こんな時にサッカーなんてよくやってられんな。 Jadi gak asik ya Taichi ya. Padahal dia jago bola. 断ち切ってくれと。 He's here. 落ち着いて。以前と同じエテモンの立体映像です。 Nah, dia nggak bisa lari karena kekenyangan perutnya. Ah, ini dijebak. Padahal kan belakangnya bolong ya. このサッカーゴールは罠だったのか。こんなネットで捕ま Oh えて berarti si Atemi tuh tahu ya Crash ada di situ ya. ああ、触らない方がいいわよ。ね、みんなを解 Jaringnya 放しろ。 dilapisin sama listrik. もう慌てんぼさんね。本当はあちきがお相手してあげたいけど、あでも心配しないで。代わりにスペシャルなゲストを用意してるから。スペシャルゲスト？ Special guest. きっと驚くわよ。いやいやいや。 Lah, lagu kemenangan. Anjay, Greymon. グレイモンだって？驚いてくれたようね。なんて心にくいあちきの Dia punya Agumon juga dong berarti. アグモン進化だ。頑張れグレイモン。偽物なんかに負けないで。 Faker. 進化するんだグレイモン。 Nggak bisa kalah karena dia care mistake jatuh kalau di Digimon 1 ya. お前進化せんとやられまし。進化だグレイモン。進化しろ。ダメですよ太一さん。太一さんの紋章が何の反応も示してない。新居は無理なんだ。 Can evolve. 無理なもんか。 You can do it, Greymon. You can do it お前ならできる。 within your 自 own 分の power. 力を信じるんだ。それより Then 動 his きが move いつもより look 鈍 a く見え bit ないか。 slower than normal. Iya benar karena kekenyangan lah. そうか。 But he's happy because he ate too much. あら、意外と早く Good and already あち overboard. き退屈しちゃうわ。早くなんとかしてここから逃げましょう。でもどうやって？あいてて。みんな無事か。 We're all fine, but where are we? ここはどこなの？コロッセオの地下 Look にあ like る there are 遺跡みたい some ですね。 ruins in the Colosseum basement. タグの反応が弱まってる。落ちた時紋章もどこかに行っちゃったんだ。 When we fell. でも太一とグレイモンが地上に残ったまま Nah, よ。 ini gue tahu nih, pasti どちらにし kita ろ nyari 地上に Taichi. 戻る方法は見つけないと。紋章も一緒に探せばいい。ああ、紋章があればきっと助けになる。 Nih timnya siapa? Oke. Let's go langsung aja guys. No save save club. タグの反応が強くなった。こっちで間違いないみたいだ。やった先を急ごうジョー。 Ke kiri ya, cuman gue mau ke kanan dulu. Ada apakah di kanan? Wow. Kosong anjir. Berubah dikit aja ya, berubah dikit. 頼む。マーチングフィッシーズ。 Mati.
Balik lagi gua anjing. Pasti ada musuh. Kok tumben gak ada musuh? Tangの反応が強くなった。 Ke atas ya? Woi, tak dulu. Wah, turun harga apaan sih? Gak bisa ya guys. Berarti kita harus ke situ terus. Cuman kita kesini dulu aja. Siapa tahu ada sesuatu. Tutup juga anjing. Weh, Dream Pokemon anjing. Boleh sih dilawan kalau mau. Tes ilmu lah ya. Tes ilmu guys. Much light. 食らいなさい。 Pantai pukul aja gak sih? Wah anjir, gede banget. Nah ini buntu ya kan. Depus 2, oke. Ke atas sini guys berarti. Terus ke kiri. Itu kan ketutup jalannya. Berarti aduh, bawa dulu dong. Cek dulu ya. Sini sekalian grinding dah. 2 lagi. Fire flap. Kok nggak naik sih? Nah ini dia pakai Northern Light tuh. Slow bro. It's gonna be alright, you know. It's gonna be alright. Ya, baru kita bantai bro. Ih gak mati loh. One hit anjing. Wah, hebat ya kenapa lagi? Kill panel increase. Gomamon. Mau kasih attack boost guys? Apa dev? Attack aja dah. Gua rasa sih udah cukup ya. Gak bisa ternyata, sial.
Attack push 2 bro. Bisa gak sih dikasih ke ini Piomon penuh cok. Penuh nggak bisa, lurus-lurus semua. Nggak bisa full senyum. Wah dia lagi anjing. Tugas kalau kelamaan kayak gitu anjir. Garuru Trust. Attack dong level. Ini attack ya. Nah gitu dong. Body bro. くらいよ。頼むメテオウィング。食らいなさい。 Ini tidak diserang dia mulu ya. ハープーンバルカン。 Wah, anjir cepet banget tag-nya guys, sumpah. Harusnya kan kesini ya logikanya ya. Cuman kita kesini dulu ya guys. Logikanya loh ya. Garuru Trust. Kira-kira kesini dulu ya. Gue kasih heal deh nih. Push break kan lo. Oh, gila cepet nyusul lah nih. Dulu guys, check out dulu ya. Shit. Nggak ada apa-apa ya. Please lah, gue nggak mau ngelawan. Kalau gue balik lagi ada lagi dong anjing. Tidak. Attack boost 3. Attack boost 3 guys. Piomon kah? Pray kayaknya gak usah deh. Attack boost 1 atau 3 ya. Oh itu inian ya guys. Apa sih namanya? Hah? Oh iya nih. Bisa guys bikin 3. Coy, Ascent Fang kita ada bos, banyak bos. Wih banyak loh ternyata. Ntar deh ya. Ntar aja bikinnya. Tidak, aku tidak akan melawanmu. Aku sudah melawanmu. Nah kalau kayak gini-gini belum pernah dilawan ya. Dia dilawan saja.
full biasa aja deh. Gila gue dikasih shock. Ini kan gampang naik levelnya dia, jadi kita bantai aja. くらいよ助かるよメテオウィング Heal dulu. Mati bro. Lu makan tuh anger gua. Masih hidup, slow. Bonding combo bos. Ada bonding combo namanya. Kecil naik level cepet guys. Gara-gara gue pakai ini fast growth. Tai kucing kemana? Ke kanan sih kata gue. Bantai biasa aja lah ya. Kuat gak sih? Kuat kok. Spebus 2. Ntar gue dismantelin lah. Ya elah ketemu dia lagi anjing. Karena dia gampang naik level, jadi kita inin aja, pakai jurus aja dia. Iya, kena shock gua. Terus kena break kan lo. Mati bro. Anjir naik level semua bro. Skill panel gak ada yang naik deh. Shit, ini kemana lagi anjir? Ini kan yang ada batu ya gak sih? Oh iya benar. Kalau ke kanan kemana guys? Tolong. Wah lama banget guys sumpah. Miss bro, you're gonna miss bro. Mati gak ya? Please matilah.
Gitu naik level bro. Avebus 2 gue banyak banget guys sumpah. Please jangan ketemu dia lagi. Oh ada dia deh. ここで行き止まりなんて。違います。この壁は太一さんの紋章を見つけた時と同じものです。 Nah 壁が光った。光が収まった。 Joe ketemu juga sama Crash ya. ジョー、タグに紋章が入ってる。やったー、ジョーの紋章だ。太一たちのところに急ぎましょう。 Gokil.